dobrodošli ponovno na naš kanal. U današnjem videu ćemo da snimamo neke dekoracije za Ramazan. Uglavnom, imamo tu dekoraciju. Da. I imamo još kore. Imamo još dosta dekoracija, snimit ćemo uglavnom sve. Dekorisat ćemo zidove. A mi smo već nešto stavili. I kupili smo, tako da idete da vidite s nama šta to sve imamo. Znači ljudi, prvo ćemo da napušimo ove balone, unutra piše Ramazan. I imamo stavak za balone. Da, idemo. Znači ljudi, evo tu su balone. Evo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ima. Znači ja sam dobila ovdje 3 crna i 2 žuta. Ljudi, idemo sada da napušemo balone pa ćemo se javiti. Ljudi, evo ih. Ljudi, završili smo balone. Znači svi su tu. Bilo je 10, ne 11. Idemo se stavimo na šipke. Idemo stavimo na ove šipke. Znači evo. Oj brate. Evo ga. Evo. Znači ljudi, evo tu smo ih napuhali te balone. I imamo još viška 3, ja mislim. I idemo sad da vam pokažemo ostalo. Ljudi, znači ovdje imamo sad ovu jasličnicu. Evo. I evo ovdje piše Ramazan. Tu bukvalno prvo je pomiješao zato što je moja majka tu. Idemo sad da... A ovo nije jasličnica, ljudi. Stolnjak. Ovo je stolnjak. A ovo su jasličnice i idemo sada da ih uvučemo. Ljudi, samo ćemo pokazati jedan jastuk, ne moramo sve pokazivati. Evo vidite kako to izgleda. Svi su isti. Da, svi su isti i imamo još. Idemo na sljedeće. Ljudi, imamo ovo za tortu ili kolače, kad stavite. Imamo tu mjesec i zvijezdu. I još neke ukrase. I imamo ovaj lampion i još neke ukrase. Zatim imamo ovaj još jedan lampion. Znači ovdje se kao stave salvete. I ovdje imamo za tortu. Da. Znači imamo ove od prošle godine. Ovo su nam od prošle godine. Za Ramazan. A ovo su za sad. Znači ovdje sve imamo kapke. Za Ramazan. Može i za Bajram. Zatim imamo ovdje svječice. Vidite ovdje su mjeseci zvijezda. Velike, a ovdje su mjeseci zvijezda male. Ljudi, mi sad idemo sve ovo da lijepo stavljamo na zidove. Da dekorišemo pa se vidimo dok to sve uradimo. Ovako smo mi napravili. Imali su druge strane. Znači ljudi, mi smo sve završili, idemo da vam pokažemo.